lusuku lapha umhlaba wonke onanza khona amanzi. Thina njengenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights sithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakoBulawayo labasendaweni ezishiyeneyo elizweni leZimbabwe ukuthi bakunanzelele ukuthi amanzi alilungelo labo. Njalo ukuze bakholise leli lungelo lamanzi balemilando kumele babelayo, balezinto kumele bazenze kakhulu okumele baziqhakathekise. Izinto lezi zigoqela lokho. Okokuqala, amanzi esilawo kasiwasebenziseni ngendlela ezenza ukuthi singachaphaza amanzi. Okwesibili, sinanzelele ukuhlanzeka kwamanzi ethu ngoba kungumlando wethu ukuthi sibone amanzi ethu ahlanzekile. Nxa singelande ndawo elamanzi ahlanzekileyo kumele siphumele indlela yokuwahlanza okungagoqela ukuwabilisa lokunye nje singathenga imithi yokufaka emanzini. Kukanti njalo sikhuthaza ukuthi abantu babe lezikhathi lapha bahlala phansi bakhulumisane labakhokheli babo lalabo abababusayo ababakhokhelayo ababapha amanzi ukuthi kukhulunyiswane ukuze sibone ukuthi amanzi ayatholakala, wonke umuntu abe lamanzi ayeneleyo ahlanzekileyo njalo izikhathi zonke.